Tariki ya 22 Werurwe ni itariki yasize igihugu cy'u Burundi nk'igihugu kimwe rukumbi mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba kitarangwamo coronavirus. Ibi bije nyuma y'uko Uganda yarayitangaje umurwayi wayo wa mbere wa coronavirus. Iki gihugu kandi kikaba kiri mu bihugu bya nyuma byo muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba byari bisigaye bitarangwamo n'iki cyorezo. Umugabo w'imyaka 36 y'amavuko niwe waje nk'inkuru mbi ku bagande bose nyuma yo gukora urugendo rwa Dubai Entebbe. The Ministry of Health would like to inform the general public that Uganda has confirmed her first case of coronavirus disease, COVID-19. The confirmed case is a 36-year-old Ugandan male who arrived from Dubai. Ministeri w'ubuzima yifuzaga kwamenyesha ko Ubugande bwagaragayemo umurwayi wa mbere wa COVID-19. Umurwayi ni umugande w'imyaka 36 wavuye Dubai muri iki gitondo cyo kuwa 21 Werurwe saa 8 za mu gitondo na Ethiopian Airline. Ministeri w'ubuzima aributsa abantu ko ibipimo byafatiwe ku kibuga cy'indege naho umurwayi we akaba yashyizwe mu kato in a timely manner. Uyu kandi agaragaye nyuma y'uko Kaguta Museveni Yoweri umukuru w'igihugu cya Uganda atangaje ingamba zikaze ku mipaka yose y'iki gihugu, ingamba zirimo guhagarika ingendo ziciye ku mipaka y'iki gihugu. Ubwo uwo mugabo yageraga ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Entebbe yahindaga umuriro mwinshi, ibizamini byo kwa muganga biza kwemeza ko arwaye coronavirus. Abandi bagenzi bari kumwe nawe muri Ethiopian Airlines nkuko bayijemo bashyizwe mu kato nkuko bikorwa nk'itegeko muri iki gihugu. Ni mu gihe kandi ubuyobozi bw'igihugu cya Uganda bukomeje gutangaza ko bari kugenzurwa ku buryo buhagije. Ku mugoroba w'ejo kuwa gatandatu, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatangaje ko ingendo zose z'indege zitwara abagenzi yaba izerekeza mu gihugu cyangwa ziza mu gihugu zigomba guhagarikwa guhera saa 6 y'ijoro zo kuri iki cyumweru. Ingendo kandi zo ku butaka no mu mazi zambuka imipaka izi zo zizagabanywa ku buryo bukomeye nk'uko Bwana Museveni yabivuze. Ni mu gihe kandi Yoweri Museveni yatangaje ko indege zitwara imizigo ndetse n'imodoka z'amakamyo zo zemerewe gukomeza gukora. Yoweri Kaguta Museveni yakomeje atangaza ko indege z'umuryango w'abibumbye n'iz'ubutabazi bwihuse zishobora kugera mu gihugu ariko zibanje guhabwa uruhushya rw'umwihariko na leta ya Uganda. Ubuyobozi bw'igihugu cya Uganda bukomeje kunengwa gufata nabi abantu bose bashyizwe mu kato. Bumaze igihe bunengwa nyuma y'aho abaturage bamwe ndetse n'abanyamahanga binubiye kuba babaho mu buzima butari bwiza iyo bashyizwe muri ako kato abageze mu gihugu bashyirwamo. Abo bose kandi bakomeje kwinuba batangaza ko hoteli bashyirwamo idafite ibikoresho bihagije kandi bakaba ari bo birwanaho mu bigendanye no kwiyishyurira hoteli. Igitangazamakuru BBC dukesha inkuru binyuze muri Catherine Byaruhanga umunyamakuru wayo uherereye i Kampala avuga ko hari abagenzi benshi bagiye banyura muri humye inzego z'umutekano n'izishinzwe gupima binjira n'abasohoka ngo ndetse bamwe mu basabwe kwishyira mu kato ntabwo bakurikije ayo mategeko. Ministeri w'ubuzima mu gihugu cya Uganda Jane Acheng avuga ko ingendo nyinshi zerekeza mu gihugu zizahagarikwa ngo kubera ko uburyo bwo gushyira mu kato butari gukora. Igitangazamakuru BBC.com dukesha inkuru gikomeza kivuga ko nta gahunda ihari yo gupima COVID-19 indwara yo mu myanya y'ubuhumekero iterwa n'ubu bwoko bwa coronavirus. Impamvu y'ibi ngibi ngo nuko igihugu nta bushobozi gihagije gifite. Mu gihe abaturanyi bacu ba Uganda habarurwa umuntu wa mbere ugaragaraho coronavirus, mu Rwanda ho imibare ikomeje kwiyongera dore ko hamaze kwemezwa abantu bagera kuri 17 bafashwe n'iki cyorezo. Bitewe n'umuvuduko wa COVID-19, ibiro bya Ministeri w'Intebe mu Rwanda byihutiye gushyira izindi ngamba zikomeye zunganira zari zisanzwe zihari zikoreshwa mu guhangana n'icyorezo cya coronavirus. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara riravuga riti ingendo zitari ngombwa zirabujijwe ngo kandi gusohoka mu rugo nta mpamvu birabujijwe kereka bajya gutanga no gushaka serivisi z'ingenzi zirimo kwivuza, guhaha, serivisi za banki n'izindi. Ingamba ya kabiri iragira iti kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga bigomba gukoreshwa ahantu hose hashoboka kuruta kujya muri za banki na za ATM. Abakozi ba leta n'abandi bose bikorera barasabwa gukorera akazi kabo mu ngo zabo keretse abatanga serivisi z'ingenzi zavuzwe haruguru. Imipaka yose irafunzwe keretse ku banyarwanda bataha ndetse n'abandi batuye mu Rwanda byemewe n'amategeko. Gusa bataha
bazajya bashyirwa mu kato kangana n'ibyumweru 2 ahantu hateganyijwe. Ubwikorezi bw'ibicuruzwa byinjira mu Rwanda cyangwa ibisohoka mu Rwanda bwo burakomeza. Ingendo hagati y'imijyi n'uturere tw'igihugu ntabwo zemewe keretse ku bajya kwivuza cyangwa bafite impamvu zihutirwa. Ubwikorezi bw'ibicuruzwa bwo burakomeza nk'uko bisanzwe. Amasoko n'amaduka arafunzwe keretse abacuruza ibiribwa, ibikoresho by'isuku, za farumasi, essence na mazutu n'ibindi bikoresho by'ibanze. Za moto ntabwo zemerewe gutwara abagenzi keretse izigemuye ibicuruzwa. Imodoka zitwara abagenzi mu mijyi zo zirakomeza gukora hubahirijwe intera ya metero hagati y'umuntu n'undi. Utubari twose tugomba gufunga. Resitora zo zirakomeza gukora hatangwa serivisi yo guha abakiriya ibyo kurya bakabitahana, ibyo bitateka. Ingamba ya nyuma nuko abayobozi b'inzego z'ibanze n'iz'umutekano basabwa gushyira mu bikorwa ayo mabwiriza. Itangazo risoza rigira riti abaturarwanda bose barasabwa kwitwararika bakubahiriza amabwiriza babwirwa. Bati ubufatanye bwacu twese ni ngombwa mu guhashya iki cyorezo. Nyamara nubwo izi ngamba zashyizweho mu gitondo cyo kuri iki cyumweru mu ntara y'Amajyaruguru, polisi y'u Rwanda yataye muri yombi abantu basaga 39. Aba kandi bafatiwe mu ishyamba ryo mu murenge wa Ruri, akagari ka Busoro, umudugudu wa Kabare mu masaha y'ijoro basenga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Aba kandi bafashwe nyuma yo kurenga ku mabwiriza ya leta y'u Rwanda abuza abantu guhurira ahantu hanyuranye ari benshi. Amabwiriza areba n'insengero zose aho zasabwe kuba zihagaritse gusengerwamo. Ibi byose kandi byakozwe mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19. Ese coronavirus yaba ihagaze ite mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba? Kugeza mu gitondo cyo kuri iki cyumweru muri aka karere, igihugu cy'Uburundi nicyo gihugu gisigaye kitarangwamo coronavirus. Ni mu gihe mu Rwanda nk'uko twabigarutseho abarwayi bayo bagera kuri 17. Muri Tanzania ni 6, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibarurwamo abarwayi ba coronavirus 30. Iyi ndwara kandi ikaba imaze kwivugana umuntu umwe. Ni mu gihe kandi muri Kenya ho habarizwayo abarwayi 7. Uwo mugabo wishwe na coronavirus muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamwishe ku mugoroba ku wa gatanu. Yari umuganga nk'uko ibitangazamakuru byaho bikomeje kubitangaza. Abakomoka mu muryango we bavuze ko bamusanzemo ku wa gatanu w'iki cyumweru hari hashize iminsi 10 asubiye mu gihugu cya Kongo avuye mu rugendo mu gihugu cy'Ubufaransa, aho yari yitabiriye igitaramo cy'umuhanzi Kuri Ipupa ukomoka mu gihugu cya Kongo. Ese coronavirus yabihagaze ite kugeza ubu ngubu muri rusange? Kugeza ubu ngubu imibare yamaze guhitanwa na coronavirus ikomeje kwiyongera, dore ko bamaze gushyika 13 n'abantu 49. Ni mu gihe kandi abarenga 300 aribo bamaze kwandura kino cyorezo. Clement Murenzi, B2B Outcomes. Ndabashimiye.